Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷастем. Хуш омадед ба канали Бухтар ТВ. Сарсухан дуом мекунем ки бародарон низ дар ҳаққи бародарони ғариби мусофир ки дар ғарибӣ мусофират ҳастанд, парвардигор барори кор сарбаландӣ тенҷамон нигоҳбоншон бошад, дидори падар модар зану фарзандошон насиб рӯзишон гардонад, ризқи ҳалолу фаровон барои ҳар яки ва ёд насиб рӯзӣ бигардонад. бародарон аз мо айни ҳол ҳузур дорем дар молбозори Ленский, душанбе бе молбозори Ленский меган, ҳамҷа қарор дорем. Чанд қайрам бошад қадри ҳол навор мекунем, молора баҳри шумо пешкаш, баҳри наворои мо бародарон аз яхтаи лайка дареғ надоред, подписатсия кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, бародарон аз ҳозир мо шурӯъ менем навор аз биқачое ки барои мол кардананд навор мекунем. баҳри ҳамин наворои мо бародарон аз яхтаи лайка дареғ надоред. подписчикон аз як сар биқача симентал ҳозир мо як камтар маълумот метем бибине, баъд нархнавошо мепурсем мегзарем. як қафои молам бибине, мола ки нағз будаст. акаҷон чанд пул гуфтира? Я акамо 15-16 мегам, 12,000 бо муомила дора бародарон азиз. 10,000 10,500 карда надорад. Мола ки хуби хуб дар бародарон азиз. Акадан беҳад корпусаш равси ба хӯ шуд. Стойка хубам дорад. бародарон се сар биқача барои боқидан молакои нағз. боз як тамошо кунем, баъд нархнавошо мепурсем мегзарем. моло дар як ҷоягирам фурӯхта мешавад, тоқатухарам фурӯхта мешавад. пешам бибинед бародарон азиз. нархи моло чанд пул даст бародар? 12 гуфтеса? бародар 12 мегар 11 буд дар як ҷояги савдора мешавад. ягон чи пурсидан ё бародар? ягон нақшу карбозо 11,000 карданада камтар муомилаш монда, одами бозор муомилаи хуб мекунад. молои нағз дастан сеш. моло ай тарафи ҳисор дастан, рақамои телефонша пурсем, мутаассифона рақамоша нагу бародар. молакоша молои нағз дастан бародарон азиз. як сар биқачага бародар 12,000 мега, бозор 10,300 сум кардаи надодааш. там биқачаи корпуси хуб доштасидан барои боқидан сосрет шам сиёҳ мола ки нағз даст. бародарон азиз ҷа баъзеҳош рақамои телефонша ҳам намега бисёриш иҷада. бародарон подписчикон азиз 300 биқача бародарон баъзеҳо пурсидан ки молои майдатар навор кунем тамошо кунем. анави якм бурақша 9,000 сомон мега муомила дорад. қарғелаш 8,500 ва бури тарафангиш 10,000 сомон муомилаи хуб дорад. моло барчаҳои уялиян, моло бозоранд, муомила доранд. не ки мутаассифона ирам бародарам рақамои телефоншад нагуфтаеса. моло наз бозор чӣ пурсидеса юра? и ҳардира 15,500 кардан ва 10,000 та 8,500. хай камтар муомилашон монда бародарон. молаконам моли назан я тамошо кунед. нарх навои мол бохабаршем бародарон азиз. подписчикон азиз бо як сар биқачага биқачаи стойкаи хуб дорад, молаки фасони хушрӯ. я тамошо кунед ҳама тарафша. чанд пул гуфти ака? 12,000 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсӣ? 10,000 карда надода. моли наза стойкаи хубам дорад бародарон азиз. фигураи хушрӯ дорад. бародарон азиз мутаассифона мо мепурсем рақамои телефоншона иҷода намеган. хел тарафҳои бохтарда меган, намеган рақамои телефоншона. подписчикон азиз бо як сар биқачаи хушрӯ фигураи хушрӯ дорад. сорчанд сорти базебай 12,500 мега бозор 10 боло пурсидааст. нерам молаки нағз моли хушрӯ даст. хулоса бародарон азиз ай нархи навои мол фақат бухаша ки ҷа рақамои телефоншона намеган ки қатишон занг бизане харидорӣ кунед. мо айни ҳол ҳузур дорем. бозам такрарша дар молбозори Ленский. молош моли нағз айне ки 10,000 ягон чи болош кеста 10 ягон чи бигзар гуфтеса надодестаеш. она моли нағз даст. бародарон аз як сар биқача фасона 13,500 мега бозор 11,000 кеста надодаеш. мола моли фасона будааст. ин сиёша чанд карда? ила чанд кеста? ила чанд карда? чанд карда яка? Моли чӣ накардам?
درست ما در پیج نمی‌آوردم فردا کارتون بود و این فوتون ما دست شما می‌برد یا هزار دیگه قیمت برادران از یک سر بخچه دیدم سیمتال سیاه 11000 میگه معامله داره هرچند بالای نغز زنه تماشا کنید تفاوتش خانم اومدویش بالای نغز دو سر بخچه فسونه که دیگه برادران هرچند دستاس میکنم 25000 کایس 26 کایس 26 میگه 27 میگه دستاس میکنم 25000 کرده میگه بالای نغز میگه بالای غاس سورت چون سورت خوبه تماشا کنید تفاوتش خوشم بالای غاز دستانه که حقیقت بالای غاز بالای فسون برادر پسند با خورای خاطر مولش فسون رقمش پسند میگه بچه خود جمع میشن اصلا اون خرید فروشن ممکن برن طرف برای وقتی فروشش میگه که نگرفتیم پاتشون عزیز به خاطر همین گوسالچه یک تا لایک بزنه میاد گوسالچه فسون اکرم میگه 8000 خریدم 8200 سوم کیسن 200 سوم بالای ندادم یگان چی بالاترش هم میتیم مولا فسونه شروع خفا بودن گوسالچه زور داره برادران یک سر بخچه بخ فیگور فسون داره قشنگ شروع داره صاحبش نیست که پرسیم یا بر نقشه فهمید چانس سوداش ده چانس میگه صاحبش نبوده اینو برادران با یک سر بخچه دیگه بخچه ناس بسیرم چند پول گفتی برادر 11000 میگی بازار چی پرسی تو 10700 کردن مولا برای باقیدن مولی ناس یک برادران از نرخ نوا را ببینه مقایسه کنه چی نرخ نوا مولاکای نزن برای باقیدن ای استوکا خوب داره برادران از همینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا نوارای آینده خدا یار و مددگارتان باشد ان شاء الله نصیب کرده پگاه پشم بزرگ ناحیه جلال‌الدین بلخی پشم بزرگ نوارای خوب میشود مولای نغز خدا راستی ایجا رنگ بزرگ خرغن بزرگ سنگیر نیست مال بسیار متاسفانه مولای خوب در طرف ولایت خطرانده مولای خوب بسیار کرد تو نوارهای آینده خداحافظ